marhamdadın. Haberlerin Kur'an bölümünün jarhandalar olsun marhamdadın bölümünde birleştiğim katçıdan eden cennetin görüyorsun. Jarhandalar olsun marhamdadın bölümünde bağlı yaşamandan sohbamandan umudanan tevhid nasip ediyor. Allah konuda ya. Böyle sözün bilmemi niyeti vermiş ve de rahmet ne derecesinde bereket. Bir rahmet ya Rahman Rahim. Allah'ım Allah Teala'nın bir kançada hayır sanatlarında Araplarında okutan sanat ayetlerinde, hatım sağlarında, sadaka hayır sanatlarında yakındalar özlerinde kalınca Allah'ın okutan aman demesin diyenlerin sağlığını kullanın vaktan ömürlerin verin memleketi olarak kampanlarınız nemerleriniz belimde elimde basın hatanın aldı basın arkadaşlar var bir kişiden biletçeden korunabilsin arkadaşlar Allah'ın okutanında belki Allah'ın avlulardan okutan sohbetinden şundan azından Allah'ın muzfanında asraf Allah'ın okutanından takandarlarından taşakandarlarından kasbi junusların bereketini veriyor. Arkadaşlar Allah'ın okutanında kabulünü yaxşılık versin, baxt versin, devlet ver, yükünü rahmet versin. Ey Allah'ım. Kalkanın açıyor, Müslümanlığın açıyor, artık destekleyin açıyor. Biz sana sünem sana tavır kullanırız. Bağlamak yok. Bu kadar ölüm yaratkan şahsmen basına geçse Allah tarafından. Allah sana şükürler olsun, madaklar olsun. Rabbena atina fid dunya hasenata ve fil akhirati hasenata ve qina azabannar. Bir rahmet rahmet rahmetin. Allah Allah. Allah kabul. Sallallahu. Ekriyor. Emlak afeti gibi. Kalp atın ne var? Arkadaşlar da oluşuyor. Toylar harcayın. Amin. Dastarkanların biri yeri oldu, basın biri geri oldu, balların bakıtı oldu. Pis degen bağan doldurup geliverir. Amin. Amin. Aytkanız gelsin. Tamam, oturasın. Duruyor aşağı. Adamlar benim temizliği oturuyor. Kullanılan apamlar ne? Aşağıya bir tanesiniz. Ala kullanmayın. Şahitlikte bakar. Rahmet. 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 Rahmet etsin. Büyük Türk'ün azamat olsun. Büyük başka toylarında hizmetleri ihtiyaç bulay kalan kudalarında sarkan asıkları. Arkadaşlar da sarkan toylar gidiyor. Arkadaşlar siz dolayıp biz dolayıp sarkan tolup durup siz bugün hayırmasını söz atışan Yazılar, sığınak da bunu süslüğü oturup vermişinden kız bulak diye gitsinler. Basarkan var. Basarkan. Baldarın sabah kabarıp yercetsin, azamat boy jetsin, aksakal olup görlesin. Erken soğuksun biskit oturup, şahsı diye bağama alıp, jinaslarga bağırıp, aygaylap yokaylap kayıp. Söyleriniz duygulasın, bäriniz de kutlu olsun. Ağaça gellerinde, kudagaylarga bärine de kutlu olsun. Şahın joğadan bu olsun işindekileri verin. Allah kabul etsin ya. Kayne Kuday'a jalastırıyoruz. Acısı. Buradan da ülken okullarda kişiye versin, atanın versin, okulların kızını böyle bir şey verin. Alihan çakırmış. Alihan çakır. Arkadaşım uzak top. Sağ ol. Amin. Kızı buraya sürüyorsun. İki azamat koyuyorsun. Amin. Aytkanız gelsin. Nimelerinizin kasında boşa veriyorsun. Amin. Aytkanız gelsin. Kayne siz. Sergi. Biraz ediyoruz. Ata-anasına verilmiş azabı. Kızların kızının burada yeni sağ olun. Arkadaşlar bu sizin koyduğum taslıkta geliyor. Barçası.
Aldığınızda verin, alın sen. Kayne aptırlaktır, kayne al jürüngüz endi. Akta jürüngüz. Kayne, al Yedim mi? Yan açın. Kabargamsın basana söylenir. Asıkpa sen yüye al. Талаптарыңыз болмасын, немереңіз мектепке барған тойы құтты болсын, үлгілі оқушы болсын, мектепке балаларда. Сол немерелер қызғын көріп жүре берсін ортасында ойнап. Сізге тойға келейік, сіздердің үйлеріңізде де тойлар болсын, жұмыс болсын сіздерде. Дендері сау болсын. Әумин айтқандарыңыз келсін. Кәне. Жүрсін ба, Нұрғазы біреу қарап Беріп қойып бара кімді шашасы. Кәне, Нұрғазы, жүрсін, кәне. Құдағай шағып жүрміз. Ана кімге? дастархандарыңыз әрдайым ашық болсын. Жақсы ниеттеріңізге жайылсын. Мына Алихан сумкаларды әкелсін болсын. Бездеріңіз болсын. Үмітіңізді ақтайын. Әрқашан осы үйге той деп келейік. Менің мына Айкон сіңілім Жанар сіңілім бар. Айқадаш бар болса. Үш қыздың пилісіз әкелдік үйіне. Дастарханыңыз әрдайым ашық болсын. Естіген балалар алып, иттерден көрінеміз. Ауызбіршілігіміз мол болсын. Бірінші барлық денсаулықты деніміз сау болсын. Әумин айтқанбыз. Бөлек жуамыз бірақ деген. Айна құдағай. Венера құдаша, тойлар құтты болсын, талаптар болсын, жақсы тілектер айтылып жатыр ғой мына апаларымыз. Періштенің құлағына шалыңыз. Той деп шарша, балаларымыздың қызығын көріңіз. Әлиханның мектепке барған құтты болсын. Қазақстан бір бұрышын ұстайтын азамат пен азаматша болсын. Тек аманшылық болсын. Сіздер де тойда жүріңіздер. Қолшыларын ұстаймыз. Кәне, Абдуллахтың қасымет қылыңыздар. Той Алиханның дендеріңіз сау болсын, әрдайым дастархандарыңыз осындай тойға жақсы күндерге осы қалып не бәріміз жиналып келе берейміз жақсы күндеріне тойларына. Ниетіміз білмей алып асығыс болды. Жоқ, қойса ағына ше. Құдағай, ондай нәрсе деймін. Не қақи?
құйылған. Hadi Sakan. Менің немде Сумкаларга чыгара. Тез-тез қысқа сөйлей жіберген. Яғни Құтты болсын. Ана жауап керегілер ма? Пакетім тәке балдардың киімі бар. Дені сау болсын, үлкен азамат болсын, адамның қызмет болсын, бағалар мен мектепті бітіріп, үлкен оқу орындарына да түсу нәсіп етсін. Бұдан да арқасынан немерелеріңіз көп болып ере берсін. Барлықтарың үйленді осылай той басын. Осы ара өзімде занасырдым. Арман деген баланың кенжегі боламын. Соседмін. 2 үйден кейін осы жерде тұрамын. Жүрсіндермен біздер қатынасты барды келді қылып жүреміз. Жалмаңдап жатыр, соңғы ойша бәрімізге мәжбүрлеп жатыр жатқанда. Өзім Зарашандамын, 4 қарамын. Қане, артырақ сөздерді сақтап жіберіңіздер, кәне алып жіберіңіздер. Рахмет, тойларыңызда қайтсын. Мен анда жалмаңдап сөйлеп жатқан себебім Нұрғазымен жүрсіндер айтып қойған. Бәрі сіз сол кісілерге қарап, ойлап жүрсіз, сол үшін жалмаңдап жүрмін. Айбеттейсіздер бірақ дейді айтып Oğlum oy şaktı olsun, kızım mum şaktı olsun. Dastarxanın gerekeli, otun bas, her kaşan ton gerekeli. Sanırsın